Sibay ule fruit cake ka siam dona maida gram za som nga chi fian te chan ve aya tlem baking powder fian te khat le achan ve aya tlem de ulek ka hrizawa thatakin ka chaw polang cake var kan du lo chuan maida hian cocoa powder fian ni kan hrik ma in kan telang a urna tura hian parchment paper ka pha a artui pum thum ka mang tel dona artui hi amu kala sang veka khol ka manga a chaw na pa ngai te po khan a chaw phon thei veka hunero chu adu ve de uhleka a phon that nuwa a chung mu ka tela tel ml somruk sunflower ka manga tel rim na lo kan manganga sunflower hian rim nei vak lawa ka mang deuh ber thina chini gram za ka her di pakatela chini hi chu kan du thlum da na zirin kan telanga ai tampo tel theya ai kempo vanilla fian te chan ve vel ka tela ti hian ka chopol ne thato a maida hi ka tel nga lang voi khata tam dewin kan tel lawanga tlem kan telanga amu om lo thei tur ang berin uluk takin zoi muangin kan chokang a urnan hian oven ka mang dona gas thoka po ur thei thawa kan urna tur bel kan tilum lo kanga cake hun chan tur kan da anga phui takin kan chinanga mei alai hol aya hniam de uhleka darkar khat bor vel kan urang siam hi ahar salawania gesa urpo atui lutuk thawa artui hi kan chok phuan hne boka hetia kan chaw zong po hian a zang hala dry fruit gram za cashew nut almond grape ro apa ngai le adum chi ka tela kan du zong tui kan ti ang atel thei veka chiri te po tel thei ania thatakin ka chaw pola a urna tura hian khat lutukin kan chung lawanga kan cake chaw tam deuh te ni chuan hmun hnia te po a ur theia in chi chan ve bor vel tal da ol kan tum don nia ka so dat data oven hi ka lo tilum loka degree za somria ta minute som thum panga tanga minute somli kan urang cake po min tha a hul phaka minute somli ka ura kan duang takin kan urdon nia kada dai deuh hlek to a ka man mo deuh wangin ka zai ngal dona du thu sama chuan dai dak se cake te po hi aporne pa zai zong hian ka zai ngal vekang artui kha kan chok ne boka cake po anem tha ema siama ol sama atui lutukania ka channel min thlir saka wangin kalome